Kwa nyimba mwanga kwa kurusela foot. Eva fa va dresa to overtime. Anyway, I read. Beta is no way to sambe santa, we are important blind. So in marana. Pa. Lama wana swakudya. Va hava appetite. Endla hi laha yi nga kona. Endla hi leswi i nga na swona. Leri dyambu a hi ra ka va munhu. You're landless. Kuna Martin Luther King, ngulukumba n'wanyana a ri human rights fighter America. Nkarhi lowu America ya ha ri under the segregation na apartheid a ya ha tinya matimba. U ka a vula siku rin'wana a ku, if you are called to be a street sweeper, you must sweep the streets the same way Michelangelo painted a hlamusela na vanhu vo tala lava a va ri good aka leswi va nga swi endla what is it. So na mina ni kha ni vula ni ku, if you are called to be whatever you are doing, you must do that thing the same way va Tupac va nga swi endlisa swona, va dominator na namuntlha na sweswi ha yingisela vona, the same way vo Thomas Chauke va nga fika va dominator namuntlha na sweswi ha yingisela vona, the same way va Benny Mayengani va dominisa ku swona wa swi siza. Xin'wana na xin'wanyana lexi xi endlaka evuton'wini is a calling. Xi nga endleka ku ri ku tirhisa vavasati va vanhu, that's a calling. Swi nga endleka ku tirhisa vavanuna va vanhu, sesi wa mina, that's a calling. Swi nga endleka ku ri ku jamuka ku fana na Maraji, that's also a calling. But what you need to do evuton'wini i ku kuma corner ya wena and you start shooting from that corner. Take no injured assassins. I tirhisa nyiko ya wena in a way ya leswi yi nga ta ku bendisa xiswona, because vo tala va n'wina mi le ku laveni ka mintirho i kuma ku a wu le ku kumeni, but xikwembu xo ku pfala hi ndlela ya yina hi ku you need to use the gift that he has given you. Swi nga endleka kuma ku you are called to be an employer, but a business type of CV instead of the business proposals. I kuma ku you are busy singing when you are called to be a producer. Munhu wo align tinsimu, the arrangement and stuff like that. I kuma ku you are called to be an actor, and wena I busy no va la swa ti extras. Swa ti extras leswo ku ndliwa coffee laha o ka va generation genge leyi yi nga le ndzhaku yi nga vulavuleki leyi we vitana dead talent. But you're called to be a main character. Understand sometimes swi nga va swi kha swi tika n'wana va swi kha swi tsotsomba, but at the end of the day you need to believe in your hustle and do not sell yourself cheap. Ni khutaziwa ngopfu hi vakulukumba lava tirhaka aka GCR. GCR Giyani Community Radio Station i xitichi xa le kaya. Kulukumba luyani if in a show hi vo ma 3 o'clock, not kulukumba luya vanhu vo tala va tirhaka laha hinkwavo ka hlaya va tirhaka. If a ri na show hi 3 o'clock ya nhlekani i fika hi 1 and they start preparing. That is taking care of your craft. Watch this. Ni ke ni nga ya dani ya spenda siku a ku nandziha swinene, a ku nandziha blind, ku na vasesi vo saseka, ku na ti voice to saseka, ni hlangana n'wana n'wamanyiki a ni nyika na interview nyana o ka NtwananoWakaMaraji i mani. Swi fambe kahle ngopfu, but ni ta vuya ni ku byela hi swo tala about your craft, about how you must mold your craft mfana wa mina, how you must take care of yourself, how you must protect your talent. Mixo ra mina ndhamangu ya wara ya 11 ta va hi ri na NtwananoWakaMaraji ta va kha hi burisana naye. Hey mixo ro dumini man, and na ti followers ta ku tala ka social media, va Twitter, va Facebook, va YouTube. Ku ya mahlweni vona ku i yini leswi swi nga ku humelela ku heleke. Ni ku tala ku ri na van'wana lava nga ta va kha hi burisana na vona ka siku ra namuntlha. Ya NtwananoWakaMaraji Ni ku n'wamanyikise ni nghena hi pelake. Mutani. Pfuni ngo vona no. Hayi na vana. Na ngoma nghena plug in NtwananoWakaMaraji. Hi ndlela yin'wana hi tlha hi ndlula. Mhle mi ndlula ne. NtwananoWakaMaraji ni vulavula nga kanakana ku mi domini ne a xihundla xexo NtwananoWakaMaraji wa tiveka swinene ngopfungopfu ka ti social media, vo Facebook, va Twitter, ya injini swin'wana va Instagram na swin'wana swa tala. Kumbexana a hi languteni loko vulavula hi NtwananoWakaMaraji i mani NtwananoWakaMaraji? NtwananoWakaMaraji real name Ntwanano Ngoveni, kaya hi le ka Gaola.
laha hansi a my 2 bucks Okay. na ka khakhala yes loko swi ta ka loko mi ku i mana ni twisisi kahle ku mi vula hi ndlela yini so but let me just say ku ri professionally ni munhu langa I'm a video editor, I'm a content developer for television, and then the stand-up motivational speaking with a touch of fun or touch of comedy or whatever. I'm not a comedian. Yeah. So loko start the MC NtwananoWakaMaraji MC at the party, you know, corporate events, the divorce parties, nkosi, because namhlotile kuswana too much. Kona swin'wana angaku into loko mina a lava cheka ku mi titwa njhani loko a ni tshembi ku rapela va nga vulavulanga hi NtwananoWakaMaraji ngopfungopfu ka ti-social media mara a na ta tiva ku NtwananoWakaMaraji mi titwa njhani loko xiyimo xi ri so swi nga ndlela mi nga ri ku sekele enhlokweni kumbexani mi nga swi tivi ku ma tiveka mara ma tiveke NtwananoWakaMaraji mi titwa njhani loko xiyimo xi ri so a ni nga swi tivi ku ni tiva ku fika kwalano. Okay. Yeah, but loko a ni swi tivi ni ta ku ni titwa njhani, I'm just humbled. Okay. Especially loko swi kha swi inaniwa kuma rirhandzu ri ta ri huma aka magaza ya le kaya. Okay. So yeah, because if there's a talent, it has to be harnessed from akaya. Ambiye so yeah xi sungula ku chumayela Galilee before va n'wi hlongola. Alright, lani wa hi tshame na NtwananoWakaMaraji. Loko hi vulavula hi ku talent yi fane yi hanesiwa from akaya. Yeah, Yesu loko a sungula ku chumayela isungulela anga beberiwa kona a kana wa Galilee. No, a le kana wa Galilee, a kana wa Galilee hi laha nga ndla masingita yo a hundzula mati ya vati wayeni. Wa tisa ivi ku dakwiwa ta swana namtlhana leswiwa loko u yi nyanyikela kahle wayeni yi ba yi fika yi bana le hansi le ka mbhebo le ka misiha la ivi yi pfuxa na swilo swin'wana swo tala ngopfu swa le bedroom. Ku na xin'wana ya ve nge Brata, the Rostov. I think yi nga hundzuriwa yi suka matini ya ka wayeni. The Rostov yi na hansi mfu loko yo kuma kahle yi nga yimangi kahle i nga pfinya na mbuti xambani loko n'wana. What I'm trying to say i ku talent yi fane yi hanesiwa from akaya. What is it? Tanihi Maraji a nga Mutsonga xidzi hi nga fafada hi ku yini hi fafada left right and center. What is that's ku swa ni tsakisa ku vanhu kha ni famba a tindhawini vanhu va ni recognize ni nge hemi ni ku a swi ni tsakisa swi komba ku vanhu va ku tsakela swi komba ku vanhu va ku support, and that is what we need tanihi Matsonga aka nkarhi wa sweswiwa. Because loko i ri Mutsonga hi 2018 or 2019 until wherever n'wana mani swa tika aka entertainment industry ya hina cause ku recognize wa tinxaka timbe. So if you don't support your own, they will be on their own. For example, kuna show ya the 27th December learning na yona na Chavi again community hall. We need people to buy tickets from a complete ticket, a ShopRite, na le ka Checkers. It's nationwide. It's called Chavi and Maraji Verbal Engineering. What is this? A show ya Vatsonga. Maybe if loko nga hembi swi nga ndla ku va the first ever show ya Vatsonga again community hall ya comedy. I sweswi na comedy ma swi tiva na loko mi kha mi wacha va Trevor Noah ma swi tiva ku na vanhu va nga ku hlekeleni mi wacha va maxavela ku ri na vanhu va nga ku hlekeleni. Jam leyi ba ka Facebook jam leyi nga ta yi ba le again community hall. So if you don't support such thing, and leswi hi fanele ku hi hanya hi swona tanihi Vatsonga, if I don't support you as an artist, if I do not buy your album as an artist, then swa serious swa hi dlaya. If kuna oledi le xavisaka matamatisi la Giyani ivi ni jamba ni ya nghena a shopeni ya mulungu ya va shop leti ta tikulukumba hi xavaka tona, wa swi dlaya na mbhebo wa economy ya Matsonga. Vanhu va ha to hi tekela hansi because na hina self a hi le ku supportaneni. So we killing each other emotionally ka ti-Facebook, kuna ti-open letter ku dlayiniwa every day. Or there's a very leg ya economical wealth kambe economical siege. What is this aka Vatsonga veru, and if hi nga kuli hi ndlela leyo hi nga kurisani a to dlayana wabo, and ku ze va swi vona tinxaka timbe va swi vona ku a yi khomananga se va nghena hi le xikarhi va yi divide yale leswaku ma ku swa tika na loko i ri ku ri Mutsonga khamphani kulukumba a ni nge va vuli hi mavito
loko za mutsonga a ri henhla ka khampani a nge pfuki a thole mutsonga n'wanyana because wa swi tiva ku it's either a vona threat kumbe a ku opfuna kasi i pfunela ku dlayiwa na Raji a finga ku ri July loko ni vhaketa tshame dyambu va fike va vanga marhumbu va ba mafosi loko hi ku switsongo va vanga ti-coldrink hi ku switsongo ku vangiwa na miholi ku tlangiwa na tibolo wa twisisa mara ni tshame ngopfu nkarhi wo leha ngopfu na n'wana wa manyiki n'wana wa manyikise ni nghene hi plake mfana wa la babangu laniwa a kha a vutisa hi Marajini you know ni ku I'm comedian yeah, and which is true I'm not a comedian I'm just a motivational speaker motivational speaker with a touch of fun loko ni ku a touch of fun van'wana va ri nhlamba van'wana va ri tshika nhlamba mara ta tshika nhlamba njhani na mani ku kendekende and a swi nge pfuki swi cinciwile unless loko ri ku veri swa biha hi Xitsonga mara ku na rito rin'wanyana ro vitana kende hi Xitsonga if va ku ri na rin'wanyana a hi to vitana rona mara maheche hi ta swi vula sweswo hi ta vula hi ku pha because hi nge vuli ku xilexani it's a garden tool wa vula ku xilexani i xipedi F6 sweswo ku swi fika njhani munhwini swi oyiriwa njhani munhwini problem hi chava no ti humesela a rivaleni tanihi Vatsonga wa ti pfalela ndzeni ka mbita ku vanhu va ta ku yini mhaka yini hi ku loko ri pela hi wena u khwiri ya ku raseni rasele ri-1 khi dlaya hi nhlana vanhu va ta ku yini yi le ku dlayeni ka teleni to tala especially aka rixaka ra Vatsonga n'wana wa manyikise ni nghene plake manese ni cina swa mabyala. Alright, lano hi tshame na ntwanano ka Maraji wa mi ta tsundzuka ku hi le ku beni ka wa ka social media man n'we mi lava ku n'wi xeweta no tota ka vambirhi ntsena mi xeweta ntwanano ka Maraji 0608755942 ivi n'wi xeweta ntsena mina ta va hetile na ntwanano ka Maraji a ku no to tala a ta a xeweta vayingiseri man a la ta ka mi xeweta kahle endlela yo fanisana leyi a la ta ka mi xeweta Miss K Entrin Miss K. Mina tlambuye na. No, antelangu shawa isenhlamu. Ya K. Not doing like Miss K. Not doing like shema. Not doing like. Oh, na cancer. Una ba insera no ba shota ntwana no Maraji. Mina bona chief. Funi ngobona man. Ilo ntwana no ka Maraji ngisheweteni ma Steve we domini comedian ka. Mamitwa kahle papa wait a second ana ri ku mkhomeni yi le khateni mfumo ya khata la ina n'wina no saba ro tswaleni mara ana vela khesa swinene kwala mi nga kona swi tiva ku mi swi tsakela ku vulavula ntwanano ka Maraji mara ni ti-network ti pfa ti mi karhata mani mi le moyeni Hallo. Ayi njani? hi pfukini ka vona Epfukile. hi lo ntwanano ka Maraji n'wi xeweteni Mina swi no bona va gawo. kunjani tonki ni xakutirisa yebo ka swi dina wena hi le moyeni ka msoyeni ka swi njhani mfumo we kota na ku tisidina Maraji n'wina moya kwale kaya no tshemba ku swi ta va swi olovile Maraji khense ngopfu ku va mi tini hi ta bula na n'wina hi xeweta vayingiseri varhandzi na vaseketeri va Maraji marito ya n'wina mi nga kwini ho gemeti ndlela leyi marito yo hetelela mi sala kahle vana va le kaya ni mi rhandza hinkwerhu yes follow me aka Facebook Ntwanano ka Maraji Facebook. Please subscribe to my YouTube channel. Please, Ntwanano ngoveni aka YouTube. Thank you mama. Danke. Kasolo Ntwanano ka Maraji mta tsundzuka. Hey, lo berga wa social media wale a futhi ka Facebook. Xihlexa yena aka xi bala na game ta ndaka leswi. Ani wa wolo ku dya swa kahle nyoka yi nga swi tolovelangi yi gina yi vumerisa hala murhogolo. So ku ve ku tika ngopfu. Ntsandze ku ni vuyela Joni ka makona ni tshame nkarhi wo leha ivi ni hlane ya hlangana Chavi hi vulavula hi mhaka show liya I think a ku ri May I think that's the time nga sungula ku hi Chavi a hi ndliswa so ivi hi heta na advert yin'wanyani mi nga yi vona futhi aka Facebook mo hi phinda futhi hi ta yi inana ivi a ndzhaku ka show hi ta mi byela ti-details ta ku ri ku famba yini mi va mi kha mi xava mathikithi
nkome chavi ne Maraji lona nkome chavi mfano alla a tlangelana aka mtavula eka riku byela hiko echavi mina nkome Maraji wa ka Gawula wala lembeni hi December loko nga xitwi xinghezi hi N'wendamhala ku na swin'wana hi lava ku mi ndlela swo va byeli Maraji yes hi nkarhi wolowo siya mutswari kaya va nga ta hi blema hi la ku aka tiko leriwa kwala a Limpopo hi la ku hi aka Giyani va hemba nga noyi i ta reta yala na dyambu ri nga fikeku na ku byela ya ku vuyeni kwalano ku ya va na ku cincana loko ku huma n'wanuna ku nghena wa xinuna ku huma n'wansati ku nghena wa xisati ni karhi ni ba ni ba mandla ni vuyelela n'wana madala mi karhi mi xava mathikithi hi ndlela leyo show ku ri ti 27 ta December 2018 Giyani Community Hall thikithi i 100 rand ntsena ovo hinkwenu hi ti VIP laya ya tshama hansi hi yingisela mjamjam matisa hi yingisela na ku akiwa hi ta va hi kha hi maaka phela hi ta va hi kha hi moda ngopfungopfu n'wina mi nga cata n'wina mi lava ku nghena ku cateni n'wina van'wana mi nga tisingili swidakwa swi va kaya swa le kaya n'wina hi doka ku swin'we hi ya angarhela matlhelo hinkwawo ya misava i nghena ka computer ticket i ku i lava thikithi ra verbal engineering Chavi and Maraji verbal engineering hi le Giyani Community Hall hi 27 ta December 2018 loko a wu computer ticket yi nga ri kona ku fana le Giyani i ya aka Shoprite what this is if i xava a dzaneni futhi mina laha ka vandeni na va le dzaneni mina laha Brian ku na checkers musamo liya ivi ku tlha ku va na Shoprite a mi leswi computer ticket yi kona mara ticket ku va 100 rand ntsena a hi ta teni holo lexiya ku va the first time Giyani Community Hall yi tatiwa hi comedy show the first time Giyani Community Hall yi tatiwa hi comedy show a hi ndleni ni history leyo tanihi Vatsonga ku ri 2018 yi kha yi nandziha lembe ra ti open letter lembe ra matimu hala Pitori va hi vitanisa swin'wana anyway